Farmpack's factory is situated in the beautiful Lowe's Creek Valley between Nelspruit and Malalan, only a few kilometers from the Kruger National Park. Farmpack is a corrugated packaging plant that supplies a wide variety of product to the agricultural and industrial sectors. Our current service areas include Mpumalanga, Gauteng, Limpopo and Northwest provinces. What makes Farmpack different is the fact that we can manufacture products according to the client's specifications and needs. Nearly any size corrugated packaging, big or small, can be manufactured on our variety of machines. Om mededingend te wees in hierdie bedryf waarin ons is, moet 'n mens maar aan jou masjinerie verbeter en ons het die laaste paar jaar baie opgradeer in ons fabriek. Ons beplan nog verdere opgradering en nuwe masjiene sodat ons in pas kan bly met die behoefte wat ons klante het. Printing of a very high quality can also be done on packaging at very high speeds. Ons het in die laaste 2 jaar 2 nuwe masjiene in die fabriek geïnstalleer, 'n 2-kleur drukker en 'n 3-kleur drukker. Ons is nou besig om te onderhandel om 'n volgende drukker in die fabriek te sit. So wat die toekoms aanbetref is ons baie opgewonde. Ons wil graag vir ons kliënte gee dit wat hulle nodig het. Farmpack's biggest asset, however, is our staff. Our highly motivated staff understands that their relationship with their maker should be reflected in their dedication and loyalty towards the company. Therefore, we have a large complement of staff serving the company with years of experience in their field of expertise. Ek dink dit wat Farmpack spesiaal maak, is verseker sy mense. Ons mense van in die fabriek tot in die kantore is span mense wat uit die aard van die saak hulle brood en botter wil kom verdien. Maar dis mense wat hier wil wees, ouens wat 'n passie het vir dit wat hulle doen. Ons het 'n span wendas hier wat al voor ons die fabriek gekoop het, saam met een van die masjiene getoere deur die land en op die einde hier geëindig het in Lowe's Creek. Hulle is nog almal hier en dit is regtig mense wat 'n passie het vir die kartonbedryf en 'n passie het vir die masjinerie waarmee hulle werk. So ek dink dit is verseker dit wat ons laat uitstaan en dit wat ons besonder maak. The service that we supply to our clients cannot be met easily. A long list of high-profile companies is proof of loyal clients that have been using our services for many years. This list is growing on a daily basis. Ons het die afgelope 8 jaar was ons baie geseënd by Farmpack en ons kliëntegetal het met 'n goeie 50% na 60% gegroei. Die rede vir ons sukses in hierdie bedryf is as gevolg van die feit dat ons daarop kan roem. Dat ons in tyd aflaai en ons oor die afgelope 15 jaar op ons een hand kan tel persentasie kliënte wat ons verloor het. Elke kliënt word baie sorgvuldig gekies en dit is waarom ons spesifiek diens gee aan 'n spesifieke kliënt. We deal with Farmpack on a weekly basis. We buy all of our outer containers from Farmpack. That includes 15 dozen outer boxes and also 5 dozen sleeves. We've had the pleasure of dealing with Farmpack since early 2005 and have always had a fantastic relationship with them. You can phone them at any time of the day, on the weekends, whatever. They will always make a plan to get our packaging to us. Bearing in mind the nature of our business where the eggs can't be switched off, the eggs keep on coming, you need packaging all the time. Kobus and his team are always there, willing and eager to help. When it comes to changes in artwork, changes in telephone number, changes in styles of boxes, they've always got innovative ideas, they're always willing to adjust and think progressively, and all this time has been a pleasure dealing with Farmpack. Ons produk voeg waarde toe tot die boer se gewas of wat ook al hy wil verkoop.
FarmPack have been serving the corrugated packaging industry for many years, and we trust that this will be true for us and our customers for many years to come.